Okay, abusia for enumere nso ye chiachia obi biara. Edoni bre waje bre na all train defender dwumadie no. Ye de Kristo asumdie ebre obi biara, baby bia wo bia no. Awurade nhira obi enumere. Se da ne da oje bre eto obo se metwen na dwumadie a ye friend the defender. Ai metena se na mesuade na mama kwan amanyame asofo a wonyame wosra ewo mo so oma bebie bi nsamani na wonso wanya honte ase anwumrei yade nchia efiri wosoro ade brani pa bia yenim se Kristo nti obi a ho ye the wise man be gibre na metena sese ya ne yade dwumadi e friend the defender ne yade brew yetena sese ya ne ye be kirekire nsemu ye be sua de onyame asofo mo nso ye ntam adifo enwosra no ode ne be bɔ adwuma be ya adwuma anwumrei gibre ne tenase na minimo se anwumre dwumadie yi enko na wieye no na waye nhira na wanya honte ase na wonyame nso ayede akasa ho dwumadie ada ne da ye betena ase ne ye de besom wo no ye dwumakuo kase a eso yasene sene ada ne da ye di dwumadie etoa wo fie sene ada ne da nso betimi asua ade dwumadie kase a eso yasene ye sia choku ai sia choku ani sia boho ani sia hostel sa dwuma pon kase we so dwumadie ya sema da ne da efiada ya de dwumadie ebrew senia wonso ubenya bre na watena se no asuade anwumrai ya tena se ya na we are in to defend the good name of the gospel ya de tena se ya ensama atwagu a bimo akasetia Kristo ahimie ya ba we are not here to bash anybody but ya de no kora beto ba bia no koreda ya gina gurade asem so ya pensemu ya de nokora wie peye ama wo man no emu abusuafo a adofo ehweye monyam honte ase na anwumre nso ewurade ya dom the state sia wo yentam one ono ankasa na de nyina on the baba ko apostle paka a onanso anwumre oba nso no ne yere enso ka ho na anwumre ye besua de ye be pensem ensem bebre akoso na dwumadie yi ekoso no krofo bebre edi nsembisa bebre ana breye na nwumre nsembisa wo de breye no ye bebisa nyame adifo ye besua de ne bebagura hini ni mu na ye hunu de enti a enne nyame ma adansi dia kachi na ansa medan adifo na de no bepese ye twa ye ho ba yakoba enne awurade ebemu hunu de ekọ na enne nso no the states ya ho fam ode tia no enne no monhwehwe abranti a wo UK no US Tupac mame na monhwe Drake mame se enne the states here the moma ya na moma anye ni ye no and we ripping the life na no hye wa ni nyina yan komra na ba we hu eja no No elegance is possible without a perfume. It is unseen, unforgettable, ultimate accessory. Perfume is like a new cloth. It makes you quite simple, marvelous. Smelling great is the first step of conquering the world. Delight in a fragrance paradise. Sweeten your day with scent, a fragrance that whispers cute. Some of the compliments you get when you mart at FC Cosmetics. FC Cosmetics is a top-notch shop when it comes to perfumes, makeup sets, skincare, and quality hair. You can plunge into our created designer perfumes like Armani Code, Blueberry, Ambada, Dio Sauvage, Latafa perfumes like Camera, Assad, Yaira, also Dora Collections perfume like Pink Heart, Lion Heart, and Colorful, and also Curation Lamis perfumes. And for perfumes like fragrance rolls like Berry's Weekend, Ophelia, Savage, and many more, contact FC Cosmetics for your elegant fragrance, unforgettable impression inspired by true refinement. If you
want a touch to your everyday looks, if you've been waiting to purchase quality, authentic, and affordable makeup products, then your time is here. FC Cosmetics offers you quality makeup products for all your makeup needs. Take off MAC, L'Oreal, Maybelline, Lakme, CoverGirl. We got you sorted out. Our products are value for your money. Skincare is self-care. Skincare is the only heir to image. Review your natural beauty. Glow like never before. Unlock the secret of radiance. Pamper your skin, nourish, hydrate, and transform. Elevate your skincare ritual. FC Cosmetics is here for all your skincare solutions. FC Cosmetics, nature your skin's natural glow. Good hair is the difference between a good day and an amazing day. Being a brunette beauty never goes out of style. Are you looking for luxurious, quality hairs for an event? Hairs that speaks for itself, from ordinary to extraordinary strands. FC Cosmetics is the deal. We trade in all kinds of hair. Take off raw donors, factory made, bundles, closures, and many more. Come to FC Cosmetics and embrace the magic of healthy hair. FC Cosmetics, restyle, you smile. Locate FC Cosmetics at Ahinsan, opposite China Mall, adjacent to Kumauman Rural Bank. Contact us on 0530-476311 or 0201-917-774, 0537-398-866. FC Cosmetics, your body will thank you. Okay, abusuafo Awurade nhyira mo sa wogye bre na ugusu a wani twɛn defender dwumadie sɛne ada ne da no de ade bra mo no ebe nhyira ma mo anwumrei the state Seer wa ha ono ankasa ne ba Apostle Parker a ne yere nso ka ho na me pese mema onyame adifo na akwaba the state Seer. Okay, yo. Abusuafo Samuama bibi asesa ho na wa hwe aslan god be mammo no Odifo akwaba bibi aboko nyame adom the radius na anwumiri anodin yo o se maka kire o se abrabo ohun on hwe obi na ade abobra erokre because you have only one life to live. Yeah. So make sure you live your life to suit your own whims and caprices. Then you live your life to please only God. Nyame pe. Yeah. Asa. Okay. We are. Okay. To wadwunim didi da ya doye ye papa koko wanim afi wo Ghana ha na ye Ghana ni a okay sisi waso koso betin samfu bebre unya ye sa ne ma wewie pe ubenyina che na obi a wo man ni nyina no akwatia na ho efesa no wonim se obi di watem a wo pe na oberi sivu asema nipa ne kan say yatem didi. Okay. So obi di watem, if someone is insulting you onu ni insult no eye insult ma wo no. Okay. But say baba bedru wo enda the way I will be dane asem no no wa na wura wu mu wanya sa emotional instability no eno na be ma yehunu say nipa no odidi watem aka wana sa anka obi didi watem na mefa no say bia eti said obi de ewira abegina wo kwan no iti gate na watum no odi wira ni gina kire se wu bia ena obeto wira nagum se wa mia ewira ni kuta ono ankasa ne nsem nti obi a wodi atembia no insult na koyeti se wira egu ono ankasa no so because me ankasa no me mie mi gate ni se mra me wura
na disturb so I am a gate for my own destiny. That's right. Enti enioma me pay and I may accept you. Okay. Oh, me that say. Swag na no what. I'm telling you. Swag na no what. I no go lie. And yes, Thursday ni Friday you who work counseling session. I can make us be a Friday check right there. Oh, me try me ho aba. Ah, swag na no what. Apostle Parker. Oh, na papa swag na no. Papa bibi aboko. Oh, Christo bibi ho ye. Bibi aboko. And na dia wo ba de odo ho kan in the car ho. Ai wa wo sha. Bibi aboko. Baby afiri boko. Mama, anybody so yamu kwa ba defend the dwumadi so. Ade wa ba die na chese na ye won sembisa. Ye bi sua de. Ye bi sua de. Na ene o man no so hwew. Do de be ma o man no na o man so atie. Okay, prophet. Se say na ye be di ahenni ni mu nkomo. But se say no ene me pese be sha se firi wo so. Na mama D4 abamu yie. Na se say no a lot of commenter if you mun samuba no anoden na we na adesua besua ye adofo e wa bonten a omuntin yomase a omode abase yemfam bisa adifo no ma awrade ho so papa de di kan ye kase prophecy de ne prophecy me da onyankopon ase me sanda me ame papa ase. That's right. Na me da ahwefo nyina so ase mo hwe the defender. Me pese me ye mfatu ho bi kakra. Okay. Then I will come back to explain. Okay. Prophecy. Okay. Wo ahinnie bia mu no. Ohini bia wo ne chiame. So ohini kasa. Nipa na tede nanso ese ne chiame no na achirim. Okay. Ye ba omamu a president bia wo ne spokesperson. Enti ne spokesperson no has the skill, the strength and the capacity to transfer message wono eye president no e dia man say onfa ma onman ana say onipa bi. Okay. Enti se ka say prophecy ye ensam efiri nyankopon ho ensam efiri nyame ho na odia ma ni difo say onfa ma obi. Okay. Ana say oman ana ekuro ana say nkofo bi. Efiri say asem bia nyankopon pese wo ka bia no wo ne kasamafo a ofa ne soka. Okay. Enti ye kasa prophecy ye ensem efie wurade ho ensem efiri nyame ho na opese odi ma obi. Okay. Na ofa ono ankasa ne kasamafo so na odi ama nipa kro no ano ne prophecy na chese ye ensem efiri nyame ho odi ma obi a wo gina nyame anim wo safata se deliver nsam no. Sure. Ano your friend prophecy. Mama wo bibika fakakra ka ona na mema Stema Apostle Ken. Okay. Prophecy is a message to a person. Nti nyankopon de asem no ma awo ebia na awo ne yerusua de bi wa church about out of hearing. Okay. Obi wo ha yeti ha sisiali nyame botuma akasa ye papa nkote na obeti. But here na bia na ye na asuenyu ho. Nti prophecy ya asem a nyame ka kire nyimpa bi na wa ka kire obi onye obi odina ye ntem ahia na onye nyame ye ntem. Nti prophecy is a message from God to a person or a community or a nation. Okay. That is prophecy. Okay. Prophet Bram na enkom said yes say when you say also onyame onye bibi Jesus wayi na di a kire nku adifo. That's right. Enti Moses mo apen so edu ba bi no na omo mpese omo te enkom hye no mpese omo ankasa so onim se Moses apen so na ye experience bi ene obi timi ka say yenso yenye nyame adoi. Yes, ye nyame nkofo ye nyame ma ye nyame adoi saa de na ebisi ewo Moses apen so ena nyankopon ka say Moses nka nkyerɛ mo so omomo abo omo ho na omra no mehia wo mo. Okay. Asa na nyankopon be yi obi esi wo se wo ka asem bi a kyerɛ no ono ne nim kwan ofa so oni nipa ne kasa. Okay. Eti say me ne ayi model Elizabeth na mu yi ebi wo ha wote ba bi sei meti ho mi muwe ma no but mi di mani ebetimi akasa kyerɛ no obeti ase. Okay. Mitimi di mani kasa kyerɛ se obo hu asa wakono akofa nsuo no de abrɛ mi. But se me de hwe wanim na ani na me de kasa kyerɛ model Elizabeth na wa hwe me hwe wanim wo be yesei on temase. That's right. Because say me sha dan grumu wundu sa level no enkyerɛ wo say se me bɔ mani na me yesei pe me pensuo ano. Okay. But ono de me nya bɔ mani yesei na wo de nsuo bebrɛ mi.
de make what am say eti nyankopon ansa no ni Moses beka say wo se mo de esa mo da je se mo di dia me asoso adaye but Moses de me ne hyeda hia ne yakasa anim ni anim okay ano ni ano okay enu ti wono wasiesie Moses for a particular reason but na Israel for no so nti nyame ase to omo so ye omo adwene say omo de enemre mu attitude nkofo show kire difo no omo de beba ada nyankopon ka kire so omo mra mehia no omo obi aboabo no dware twitwi ne sekama 3 days best 3 days me boa obi aboabo no ho ansa na omo kohia na nyankopon beba no ode ne night test asase no ni kokromu ti ode ka asase no sa da nipa wuwu ye no omo wu ya mo kire bi ayema na omo akasa tietem ka kire Moses say on kan kire nyankopon say on sanko na efi na ekro se Moses ka bibia omo befa anu ti nyankopon eyi nipa bisi ho no wagurumi no to aka kire odifo ba akro say abra woda wo na yemu no na ma yede abodi afrew na minim wo eti wo obi kura de nyame sheda prepare ni free ni na yem ansa no wo ba eti say onipa bi pie ti se odifo a wo ye nyame kasamafo atiasefo asase so because ye dispensation atiasefo asase so we are in our own jurisdiction nyankopon enfiri soro ko ma metias atiasefo asase so me kasa nkire ye o de be fa nipa so anuti enkomhye eye nyame kasa o ka kire nipa na nipa kro no so akwa akoyi di ama ne nyonko nipa that's it it na chese enkomhye fire osoro no a eba nipa no etwa se bem enkomhye no enye ni nyina na etwa se bem e wo kwan be so enkomhye ni bi wo ho a eye na eye conditional say ya hye nkom di ato abra boso aka kire say wo awurade say wo betu kwan me ka kire wo wie ya passport kura wini bi wonye passport wonye ska wanum wonye ska wanum sa nkomhye no wankasa wo mane mem anya se nyame atwa ntoro nyame kan ye ba se nkomhye to obra so a won so were responsibilities to take wo so oba wo oba bani bi ye be fe ni Emmanuel na hinnie beda na betri so ye be fe no onwanwa deja asomdwe hin hwade o na ye wo oba bani ni wie ye no na akwala ketwa na wonya mamenyini mameye ohene no na obi hwehwe ne kun enkomhye ba ase fa akwala ni dwane na wo ka ase won fa akwala ni dwane no saa tam no omkotena ponko no so na ponko ne ka ase ne na ye ne ye ntimi nkwa anka yekun Yesu enti sometimes no enkomhye bi entimi amamu a efa ba bi ni gina nipa na o receive enkomhye no because prophet a lot of message about say obi so akwa asore ya hye ne nkom ye share no kon no up to date prophecy ne so mbem dia wo se wo ye bia so waye it eye die nti na saa de mbem ye misa mo adifo no uni bibi osofu paka apostle paka kan hu bibi na wuya na mewuram o se waye bibi e wo sem kom hye ne bem because meba papa meba adifo ma akwanchere ma nkomhye at the end of the day no mo de akwanchere kan is the say no yen hwe de otifie no so akoba bia ya hye ne nkom was ya prophecy number de wo se wo ye bia wa yes up to date wo hunu mo ye bia eye die ntia you see every prophecy be a beba bia no it comes with timing, it comes with conditions, just like my father said. Most of the prophecies, about 70 to 80%, comes with conditions. And to say the conditions in go. That's when to me I follow the conditions. The fulfillment of the prophecy will not come to pass. What did you do? Yasha come say obetu kwan. They said you're okay. We need passport. No visa fee no kura no ni bia akoye bibi, and you are not even preparing yourself towards the prophecy. Ebe de na nkomhye na bam. Okay. Enti yama wa kwankyere. After kwankyere no, what is your relationship with God? Because message ni free nyankopon ho e na aba odifo no. E ni odifo na deliver message ni de ama. Wo betu kwan, wo be ware me kan, wo boyfriends kura omo yeses. Into omo hwan and I'll be worried. Because when the prophecy came, you should understand, say, oh, next year I'll be worried. Man, I said, Mema 6 and a hono. You should know that, this is the time I have to leave them.
Why are you still maintaining the 6 and expecting say and come shall as a prophet 6 and when you choose one out of the 6 I bet prophet yen for be free I don't know ebe mu ohunu say enkom shout of form enkom shout of form say wo be ware what enkom she na ne ama ho akwankyere wo ya akwankyere ni wi a me nyi ni say akwa na nani fra ye no yesu sa nani ya de wi ye no kokko huru nani wo nsuo na nani te ye no okofa acid digu nani so there be enkom she say etofom a you have a role to play wo say role so say wa anya ni nyina it will about the prophecy ebetimi ahinda the prophecy eti nipa fant mante ye ho asese enkom she baba beto so a enya automatic say ye wonkom she bi wa ye automatic nyakopo betimi a kire say hey adie say ne besie ene ye besi pepepe na mom when it comes to one kasa achievement ene wo career prophecy na say ye ka kire say wo enche wo be baba be ye business owner kese wo sori a na wada wutimi dasa na wo ba takum o mama me ye business owner no because wo say the opompon ne nsa no ekoso hia no enti sankom hye baba beto nipa so a eya ya famu die twase ye no moma yenye said ye be ya enkom hye ni betimi abem say the prophet say said ya wo ken a lot of prophecy radia for so can be bere sometimes the crowd ready to be for so hye enkom ya or your case is settled it is nipa ni trim say nyame aka no nyame so yi kira no wasey no is say dia pan yenya edia ne yenya be mani so ade hu ade bai wasem ya woken wasem wa woken enya nkom hye ni nyina na ye ka say your case is settled odifo kirima ye because was enya wo said ye nipa kron waso daye ne ato ne ti o pay wo baba bidu aso dem ho no oni me but maka chese ma me so ri gina ho sunsun wiase me hunu say na wada anadwo na wada no kra me hunu say na wo tie FM station bi say eno no we use that to build your faith for you to know say I know what I'm saying. It's my chira anadwo no baba beda kra wo kunu kra ka asem say chira wo ansa na wo baba beda mo beda kra no num tin ni kra no mo anya me kan fa gum ti mu di ni do na gum I am building your faith. My build faith na wi am wo wura adum ni mu and I make a choice say and you had a dream na wo had unya ye no hu so obi atutuo egu so si Jesus Mrs. Sena no osefo ne pese wo ye osefo ne pese wo kum asore ma montre mo sanhwe ne so ye mompaye ma ye bompaye wo Yesu di mo ye nim say at the mention of the name of Jesus Christ every knee must bow. It's ya bompaye bo Yesu Christ di awia. What am I supposed to say? Esa me catch say it has been settled, it is sorted. Adentra was in shani de wo hu no ayde wagye it me as a prophet no me na esa me catch say it has been sorted. Not just a prophet edia enkom hye be so na eba e wo say ye tu ho na mo enkom hye bi ti se ma me so ri gina ho afi we say awurade se wo be hia white wedding sister wo be hia obi a be ma oba be ye wo ho ade okay me kasa asem ne de kire wa number 1 mama prayer topic number 2 masama responsibilities kona kwa ye ho adwuma number 3 hunu wo ho te se obi a ya ka kire wo se wo baba bedi hima enti ye den ne twase wo ye sua kwan ye fa so aye sa adowa sua mamre eti se wo anhuru sa ne ma we nyina na maka kire se wo baba be ware wo kokoduru fi a wo dware once ti se dan na samoa me pa chaw wo nya kunu da I'm telling you wo nya kunu ese osiesie ho apostle member ya won kofobu ha awose ye momunu hawa senior enkom hye it no ya pese ya pick one of the prophetic movement I read for doctor so here near Saba back na bibisa 1 or 2 question me pese ya hwe prophecy bi sisi a na ya hwe wi a mama apostle pack abem ya hwe sa video ne mra. And I look at this man, I say, who is this man? This man, I have to come to him and then witness the word of God and let me hear the mind of the Spirit. So there was a time I went to the mountain to pray, and whilst I was in the mountain, I get the urge. And so anytime that I sleep, in my sleep, I saw myself that this man is speaking to me prophetically. So
as a man of God, things are not working for me. Things are not working. God can open doors, and all of a sudden you see the thing just going slowly, things dying out. So one day the Spirit told me that come to Ghana, come to this man. Sir, what I said, I will let you talk, but let me finish. I am seeing you as a man of God. Yes, sir. And I'm seeing you. Tomorrow, the next day is Sunday. Yes, sir. Sunday. Yes, sir. Sunday. Friday, so, yeah. Okay. Thank you. I am in Sunday. Professor. Work it. Mijina Sunday. Work it. So now, I am in Freetown. Yes, sir. I am in Sierra Leone. Yes, sir. I am in Sunday in Sierra Leone. I am seeing them. Yes, sir. Having church service. Jesus. As I'm speaking to you now. My God. I am in Sunday in Sierra Leone. Professor. I am seeing Sister Howard standing there preaching. You are right, sir. Sunday. That's it. I was one so number was so hot. I was so running so. I was running for you, mama. That's it. You are wonder. Mupajane, mommy. And now come, Sharon. I am giving it to him. Then after that, then I give you prophecy. Then you go and give it to the president of Sierra Leone. My God. Yes, sir. See, The captain. I am the state prophet for Ghana. Yes, sir. Yes, sir. So I have every right to prophesy across the nation. Yes, sir. Sir, for you serving God, God said, I will save Elijah. Amen. Amen. Because I am seeing Mommy Mary. Mommy Mary. And all of a sudden, they are all shedding tears because of the child issue. But God said, I have vindicated this man. God said, you are a good man. Amen. You are a good man. And financially, things are nowhere. Apostle Parker, eti yɛhwɛ sɛdeɛ nkɔmhyɛ si kɔe. At the end of the day, ne nyinaa wie akwankyerɛ di akyire wo. Of course. Ne nyinaa wie a akwankyerɛ dɛ edi akyire. Na nkɔmhyɛ wɔ kura danam wɔ hɔ. Ne nyinaa wie nso yɛkyerɛ time a dansi ne nyinaa bɛba. Eti at the end of the day sɛ kyena bi no obi die apie na akwankyerɛ no yɛde ama no so adansi mba ya papa. Ɛyɛ na sometimes ɛyɛ aka me sɛ yɛnyame a yɛdi n'akyi no wɔ delay nkɔmhyɛ. Yeah. You see, yɛhwɛ sɛdeɛ nkɔmhyɛ no kɔɔeɛ na. You know, also, I am in Sunday. Yeah. My papa starting or can send me. I'm saying, Nipa nyanti asiye. Or say, you see, a prophet has the ability. Onyankopon na kasa na groom no. So he has the ability to travel in time, back, until betuma travel to the past, to the present, and to the future. For example, Moses, Nyankopon say, I want to see your back. Okay. I'll come back to what you are saying. Okay. Me pese me hu with him. Ne Nyankopon say, okay. Memma me yedie nyina ba besin. Na oyeye. Na Bible say Moses ehunu Nyankopon echi. Okay. Ohunu echi sese. When was Moses when God created the world? And so Moses in the Genesis. Okay. Or for Adam. That is the back of God. That was pre-Adamic world. He spoke about it. Okay. Or Kanya Deuteronomy one a Troy. And so Moses who scripture in Deuteronomy. So he even wrote Deuteronomy before he died. But what I say? Good. And come say by conditions Yama wa country. There are also conditions, personal conditions that you have to fulfill. And no ya yem pesi ye be no. Yama on commission. Say asem we ene e ba beto nti koya akwankyere we. Akwankyere ye the amount, but there are personal responsibilities. Ade na nyame kura no nkomhye ne bawie na akwankyere de ba nyame hwe ma hoden so hu sa ade amode ma ye. Debi. Enu nti na so odifo hye wo nkoma, odi kan bobon nsam bi so to build the faith. Ama won say asem a wo ka no no kra. And if you don't have a personal relationship with God, I mean, asem bi wo ho na se Nyankopon pese o de ma wo na so de ama we wie
and you are not matured and you have not grown in the spirit, obetumi delay. But Papa wouldn't say some a lot of members never do not receive a prophecy from the prophet, but still no. That's what I'm saying. And no church say I don't see about. and no church so more like and your media. Certain things. They are supposed to add something to what they heard. That's it. At church. Wobetimi enya rema word, wobetimi enya word of knowledge. Wonya prophecy ni revelation ni nyina beba, ababa beto so. Ebeto so I've already told you say, number 1, yama prayer topic. Number 2, yama assignment. Assignment kesiye. We are telling you when we tell you a prophecy or when we prophesy upon your life, we don't prophesy in advance to torment you, but we prophesy to create an awareness. Yet will say na your brabo, yeni say. And come shout to Mary so say we be say nyame ho de beba so ampa ebaye. Ebe wie ye no awo ka Mary no say wan pushi anka me no kasenke ye no operation. That's it. Eti enkom shaba bibi ababa betum bibi betum wie won so den na twasa wo ye de fa nkomhye na nkomhye bibi etimi ye den esi nyankopon wo se me de papa de boni esi woni pani so yimu baako eti se nkomhye to wo so a se ebetimi abamu a won so wo bibi etwasa wo ye na etimi abam se ntimi amamu a eya check usu Now sometimes prophet na come shene ba so attack di akire won hye me nkoma me akwankyere wie na fe de o de kire me kura me nya ba say nya ho attack na me fulfill prophecy winning bibi sometimes Christmas a hye nkoma ma afi ya sabenya winning say obi timi nya nkomhye onya nkomhye wie a se de beya obetimi protect nkomhye no kura ama adimu no kura eno so ye problem mas me hye obi nkom oba me ho wo se wa try American embassy wa try star 4 times ni nyina yemfa visa ma no me ye direction man hye no nkom wie no ka chense ko ye direction no winning say wo ko ye no what hwa wo se wo hu bi da wo hu ya se nkofo na o man fa visa ma no a friend so mra meje visa no ne nsa ka visa ni wie ye pe why direction anka etwa so wo de visa ne koto baabi na nka kwasia da wo ba me ho na me kire ni etwa so wo ye no onya visa na pe e na o sha se wo hwe no hwe am serious pa me no kasa se ya san revoke visa no ya san revoke visa na te se me hwe na me hwe si de wo tete boy ne tete na eye mahomete eti okachem se revoke nam se masa direction na wo ye no wakoye wayi wo se yan papa maye nam se adan hunu ne se visa na ye de ma wo no enkofo ne nyame abofo na akoka wo mu ene nyame bofo na de ade na be hye wo nsam omo mpa ade na wo ye no enu to omo atwon mo ho winim se omo twe omo ho apɛ nkofo ne de visa ne ma no omo sa send no ma se omo ni ma de ko omo de visa ne ma on sam fa visa ne mra eti sometimes no se nyame no nyam hye betimi aye kese pa gise wo nipa no won so wo nneema bi atwa se wo ye That's it. one timi anya well, as a prophet nkomhye fra no eba ehu I'm telling you you wo kan because for ye dey build faith na the end of the day ye dey be ma wa wie na wure be fi ho na obefom na fe nkomhye na ntimi ambem okay eba sa nyame aditro ana nyame nditro ana nipa ni mom na afom nipa na fom imagine se hwe wakwa je visa no wakwa je visa no ama wotika mu atwa ne visa e de akere me aye bibia oya akwankyere ni nyina wie oya akwankyere ni wie ye no wo se ye no nwanwa kra se obi a ye refuse no 4 times no my friends o mra meje visa wakwa je visa no okoje visa ni wie sanka ese wo ba Sunday no wa mo oka chem se wo ba betu a ansa na wo ba office abekra me Wow. And wo kwen no de visa na koto and na o gi nani wo hwa no masa afre na ka chen se ya kure ni ma de kure ba ye so a de visa ne ma To gi nani for the last time. ye ni ma de kure ba ye so a de visa ne ma e dan wa ye nti a ye de visa ne ma ya je visa no e hwa po anti ase e no send me message papa ye o masa send me message o e say visa no ma revoke ehwa pe na me bompa Awurade se waye we nti angel na ekokọ enforce visa no ma o ma twe omo ho na ate nkofo nani so ete omo ani so omo se ya de no safa ya de ye fa braye na afa eja na kasakasa nti imagine say ye share ni nkom wie na okoka kire wo bi na nipa kro no ka se san waka was after 4 times I refuse nyina won sa be ka visa ye hwe abem wo de visa na ko kire but she say went me maintain
ne nkɔmhyɛ no That's it. wɔn protect it sɛdeɛ ɔbɔfoɔ no ka kyerɛ Mary sɛ fa akwalaa ne dwane Yes. na Americafoɔ pɛ sɛ ɔmbɛgye wɔn visa no back na Mary yes smart di akwalaa ne dwane yɛ nti nkɔmhyɛ no fa Yesu ho no bɛm because sɛ ne maame yɛ biribi kan ho aberanteɛ die ɔgye visa no wie ɛna ɔkɔgye n'ani ɛna mehu ne sɛ sɛ mebusa na wɔsɛ papa yɛ ampa na sɛ hey masa nkɔfo no ate wɔn ani so ate wɔn ani so imagine sɛ wɔde akɔkyerɛ wo bi ama nipa koro sɛ Dr. Ojaba wɔhyɛ ne nkɔmmɔ na abam hallelujah nipa koro na building faith wom na akyire yi ohunu sɛ ɔne nam Ghana ha me na mayɛ anaasɛ ɔno na ayɛ wɔn problem a yɛfam yes sir eti sɛ sɛ wakɔgye fans na wie mu me no ka sɛ wɔtɔɔ ne bag ahyehyɛ ne nneɛma agum na mmom wɔntumi am protect ne nkɔmhyɛ no nti ate wɔn ani so ama wɔn san abɛgye wɔn visa na kyerɛ sɛ ɛnyɛ diifoɔ na hyɛ nkɔmtorɔ Debi ɛnyɛ nyame nso na anya n'adwuma yie Debi kɔ prophet mani gye sɛnea wokyerɛ mu no because members ni bebree ɛlake saa adeɛ yi bɛ hwɛ masa imagine sɛ yɛahyɛ wɔ baabi nkɔm sɛ bɛrima bi fra burokyire ba bɛrima ne ba ɔba bɛyɛ wo ho adeɛ enti toton nneɛma yie the moment mɛka kyerɛ sɛ toton nneɛma yie mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ wɔbɔ mpayɛ koraa nso a toton nneɛma yie aberanteɛ ne baba bɛdu yɛ na sɛ wɔne aberanteɛ ne te hɔ a instead sɛ ɔbɛblɔke mmarima a ɔne wɔn di nkɔmmɔ no ɔwɔ hɔ a na wiafrɛ no ɔwɔ hɔ a na wiafrɛ no ɔwɔ hɔ a ne wɔgyaa ne phone baako to hɔ sei ɛna aberanteɛ ne kɔhwɛ ne phone so wɔhwɛ sɛ obi asɛnde no message hello baby aberanteɛ no hwɛ no sɛ na ho ana asɛnde o message baby aberanteɛ no bu phone yɛ phone ɔno atɔ ama girl no ɔgye phone no ɛna ɔyi chip ne firim ɛna ɔde chip ne ma girl no ɛna ɔfa phone no ankasa yɛ dɛ ɛde kɔɛ imagine sɛ bɛrima aka 3 weeks na wayɛ wedding na phone ɔde ama akora wagye mpakyɛ ɔbɛba wedding hɔ enti aba sɛ ne me na mahyɛ nkɔmtoro anaasɛ usuban esuban no suban no enti sometimes no when prophecy comes upon your life you have a role to play we should adjust ourselves in the prophetic atmosphere for the glory of God to prevail that's it Apostle Paka brem or the same ayinana ya so that is said me papa kana when you don't play your role and come no entimi mbam hwade in Genesis chapter 15 verses number 13 okay na Nyankopon ne Abraham kasa say ne nasefo beko nkwasom for 400 years in Exodus chapter 12 verse number 41-42 Bible say they spent 430 years okay is God a liar? No but time no so you know the things that they supposed to do they did not do because okasa o mesu afre no but time no so you know so they were enjoying and you want to mean so afre no so God is not a liar in commissioner conditions ka ho afi ye wonioma bi so one kasa your personal relationship I no hear no your personal relationship say yama visa spiritual enforcement has been taking place juma ade no you refuse 4 times ana odifo na kasa now angels have gone to work and omo de visa na ma ye de ma uwie ya afedie what the adane atopa thinking say you want to enjoy your last enjoyment before you travel but Apostle Paka on say na make am kom sheba so ehu ko be show kom awi at the end of the day aka last one ho ne ye de wakono de ba enu na fi wa feli mission nyina o enu nti ne ye di kan aka say enkom sheba ya ma prayer topic so you stand on it to pray yasa ma assignment yasa create awareness boaboa wo that's it because yema won komsha ya kire o say na eba abesi say na obeye say na obeye nti ama awareness ya sanso ama prayer topic ya sanso create ya kan say ya mo hu future ya mo hu the mind of God concerning you enti wo na esa otutu ni omayi I can tell you say prophecy is say a top life you know your identity that's it they make out my say it is say will be a who identity say me ye Ghana ni na kuta Ghana card wonim de e twasa wo de card ne ye me nyi ni so obi betimi akuta Ghana card no akwa akogina Trump anim ka kire Trump say on to dan man because on free ho won't mean you so sa Ghana card no emfa nkoto ade wo Togo
anasa won fan ko ye bibia documentation bia utogo sa na nkom hyete we will let you know your identity. Once you know your identity, you know what you carry, and the moment you know what you carry, you know where you are going with, where you are supposed to go, where you are not supposed to go. Ye create awareness when you na de ma wie pe ye pese enkom hye ne bam na wo kra de when your prophetic advantage ye din ka kire kire. I'm telling you say Samson ni nsem huna wodi ye nyina na awieye no wo se me ne matamfu ngu obom pae boni ni nyina abrante no wanko Sunday school ni nyina ne say ensem a ye ka kire ne maame mu no eno ano mo di grumu na no di nyini ye but wonyini wieye no no mpese woti o masem ni biem on pese woti o masem ni biem eti wanti o masem na wowu saa no eno kire se nyame nkom hye na enya adwuma na eno kire se nyame atwantro ontwa ntro osana asem nyina ye ane ne amen wono woka wi a wawie de aka no eda wo so se wo toton ne omaye yase wo baba be wo baba ni ye be fe no nwanwa be ye na obi asore hwe enkom hye to life say cream it involve negativities and positivities it ye twe sa ne oma mienu we nyina ba wo life wona wo baba be create one kasa atmosphere no one make sure say me baba be dwell in the positivities na mama negativities na kwakoda enuti hwe se o te se ohene ne pe akwala na kuno maame na nyiya no o man so ahomache na migina ho o tena ponko so kire wodi akwala na dwane wodi ne dwane wieye no na nkom hye ne san to so se emfa ni si wo biem kopem se wo bete so ohene na ayedai wawu na imagine se eye na asori ba bia anko be kwakobisa so fofoforo se Doctor Jaba say mama fa me ba na enko nkotim so biem na sofo na ka chizo o ja no oboa but Mary T asem no wan san ko sofo fro so okwa kobusa na mo ostiki to asem no ote ye no anu ti Yesu nyankwa I'm telling you say Mary antia ankam say Yesu wo bewu won nkwala bremu a wontimi nsore na onim say ye ne ni dwane kra ko Egypt ote say ohene na wu omo ba na omo hu omo te say ohene ne ba and a bedi ade no and omo dwane call Nazareth yeah enti conditions wo ho awareness wo ho ya maun ya just details no wo ho enti what said yes you have to do it members be brain nim dia mo what they yanka say yemfa say members be brain because they say the blame ni na be di mo adi fo no so muka mo na mo te ya mo kan ana mo te ya mo di akwankyere ba he akwankyere so mo de ba he so a ya so a ya ho hwem na mama kasa papa bi nkom na ba benba yeah there afano o wa adwuna wo dusua de nso go to corner kwa outside no nhye ye wo na yankofu make there papa afano we ne papa ze ni poster ne ba papa man o che na ache ne there yankofu no oboku anya brante na akotena moto so na adwini to fom o ke show there the me no obesi but o free there o wa akada yankofu nti moto de o nya yankofu and o lose ni destiny or share no because we say prophecy one yet directional what share no one yet prophecy ba one month ejuma obiara show spiritually physically everybody is looking at you mama wona me nya adwena nke nkanche de ifu ise ke be sere omo se nkanya me kasa kire omo wie na nyame de nkom hye de ba at the end of the day nyame so ye on kire omo se nipa ye de nkom hye ba yi na ho de wofam empa wontimi mbo bi and at the end of the day ye de ya wontimi for film mission no etimu nyina mu ma ye kobim se be di mponi prophet I said we say say me ka kire ma ka kire obi se wo be ware wo be ye me nyini say me kasa asem wi a me responsibility say so take no number 1 etwa so ohunu si de obesiesie no yes sir etwa so ohunu nkwan ye minimo bi a wonim nkwan ye nti wokọ ye ware no but ye sade ne ba afie oye nkwan ye omudi gu fufo no so no ene tabia bites difference bi eti ne kunu no sade ne bai eno man kom hye ne ye nkomtro da bi na emom na assignment no wanye ne ya hye nkom se wo be hia be ma wo hia be ma bi a obewu ada wo ho sa be ma we say ono na eba be ye o de kawa be hye wonsa 1 ukoduru fie a udware once yeah 1 pe obesima udware 1 hwade o afi so untwitwi usiye unsiesie ohu ye utini fuma na uyi hu ni like
wutimi ya hu sefu ti say efficacy ma ba wa na bema baba be hia na say wo assignment atwa say wo ye Bible say na Esther kra na nyame wo sra wo ne so ye de ne kotena ba bi kire no kwan on fa so ntwetwe ne nanti e kwan on fa so nsiesie no for aboso mi bebre ye de duham esra ne body ye duham sra ne wo sister wetimi abɔ ma hye gu tiri so 7 months nie emu point second kabi wakwa gohia bema ya okokohia yese nkwamhye ne na wohia no hallelujah eni oso bema ne se ogya benyame kire otumi ada bema ne ye watu wanhwansia bepim sesei woka se wedding na beba so ema so enu ti se ye hye wo nkomo a wo so you have a role to play aso ne ma ne ntiase no munya so me nam social media me hwe comment bi wo social media me hwe comment bi wo social media asebo bi kan se no hye me nkom se me ware enso me da ho te ho me ko enam kokɔhwɛ no me kɔhwɛ no na wo hwɛ picture bi a wotwa pa wo bi a wo social media hey na wo hwɛ picture bi a wotwa no de abɛyɛ ni DP na wo hwɛ n'ani asempe pa wo bɛka se aku enam se na bɛyɛ de na nkomhye no kra bem sister social media eno so eye another way bi a wakasa wo dey expose wo to the world enti sabe wo ho kire sem po a bo modern se wo be ko studio no watwa picture papa de akoto because nyankopon bibia si ehu wakwan so de ade bebra na keto agbaje nkwa nyame betimi ayusu social media obetwe be ma papa bi de ama enti enko ne nkonko ye wo ho basa bia wo ho no wa request se nyankopon twe be ma bi mra oba wo mfra nani na be ma nani mfra emfri wo dressing there be your dressing can determine your address anu ti si ahye nkom sa wo baba be ware sabi winim si de usiesie wo ho hey wanum kasa bon onum kasa bon sere wo to wutimi you say once a day like wo kasa kire be ma boom hey we are rude na nkom sha to so me say wo rudeness nko a entimi ma nkom sha ne nya adwuma enti enya asofo no omo forget asofo no twem adifo na ndama no wo yasa prophet one way abusia yes speak fact eye fact ne de ma mo no enokre eye fact ne de ma because prophet enem send inchiremu ne ba mani agi because members na animu say enkom sha mo de mo no eye authentic but yet omuni adanse me ma build with faith na me dem come share neighbor answer na me me show obi nkom me din come my word of knowledge me ma best 10 asa na dem come share na kasa ba ada na me ye ne sa mo hu se ampa nyankopon aben me enu ti na me boabo aka so na ba kire ba bi a wote a kire wo dem si de wasiesie o si de wato wo mpanyina me kire wo na mama wo huru ne se asama me ka no me de na ye no kore na me wi a mama wo mugidie wo adifo mun apagya wo se gimadifo di na obedi ye enti ehɔ no aba gimi adi na ada na maka kire o se kɔ boaboa wo ho na wo kɔ ya wakɔ akoda wo beda wo ntwitwi wo se wutimi hram na light off aba now request say commission bebe asa yenko sua de papa fa kakraka ona me misa question we na ensama ekoso no na atiefo se me misa mo nsem bebere obu on so a watena prophetic church mo yemfa say asori mo ache na enkom sha badidi kan watu ho anama wadi adanse but afi adanse ne mabie mami bia ofre wo se me kanche prophet me misa prophet na wo peba oba ye no obehia odifu a nkomhye ne akwankyere to no wanya ba no bi but he saying for 15 years onya ba ne bi no the same church no wo bibia ebe bia nso ye bi so yet aba ne mbabi e di entia o wonya eba no e wo kwan bi so di entia meka ne saa ne say na ope abosomfie kɔ na onnante abosom so na nipa nyina asere no na edu baabi no na ba mu abu se won tena wiase awurade se ma memfa we say surprise o enye nipa nyina ne nyankopon bɔ won se omomra mewo enwo ahenasa that's it onipa bi wo hɔ a nyankopon bɔ wo se bra be wo ba ko pesei that's right na fa nyanka ka ho we kan papa dia me kan tamase minimum obi a wo ba ko pe but wo koni fie na wo frɛ se ne mamra ni mema ene si maame ne nuoma but ne baba ye ba akope minimum obi a wo makoma 10 enso ene odi abakom adentira ne maten ni nyina ene wo piki phone kura frɛ obi ansi ne nkyɛn nyame ote de wo yase
eti se Nyankopon e ma ne baako pa wono nani so no se de ye nim se da koro ye nyame ani so mfiapem ye nyame ani so da koro no it could be se nyame wote de o yase wo de baako pa ma wo se de be obetintim wona asemu afi baako na o de ama no hwe so yie because baako pen e ye seed ono na na se ba betre de make count masie eti se onipa bi nti nyame ase a ka se na den na me ba ye menya bi infie bebre ni na menya bi me ba menya bi e na akora na nyini me sa pe biem enya wadwene ni nyame adwene sa wa ya anti nyame ase a ye be pepre ho apepre ye ho a ne yakodi nyame anim kan wodi nyame anim kan so anoma nyina anwie pe ye mfa ma wo edu ba bi a ye anti nyame ase ye ti nyame ase a anka brabo no emu ba go ama Apostle Pakabram it is the same thing o say Nyankopon ka kire Abraham say memo wasefo authority sempo ana hwe okay bisan say o man ne ba dodo say o man ne ba ko pe Isaac ba ko pe so now come share the house said the house wasefo bedore so you must understand prophetic time and Nyankopon o kan ye no the explanation e kire say so you have to go to him to discern to know adenti na Nyankopon ka say nyamesompa ne se ebehwe nyanka because Nyankopon nim say emre bi beba ebi mu bewu wo mbewu anasa wo mbekwa akoto akwara na twene enti nyanka beba obi o ha nyame abo no say emane nwoda na mom onko orphanage home na onko fa wo mu enye ne ma what I say enti say Nyankopon wo de nyame ama baako wo twen 15 years Abraham so Nyankopon ma ne baako wo twen ya bi ama Isaac Nyankopon e ma ne mienu wo twen ya bi ama Jacob mom na Nyankopon start say or the nase for edore so there are certain things we should understand. No prophetic cannot say baako no crabit ya treasure. That's what I'm saying. You should understand the ways of God. Yet Nyankopon ase a yam free ye ho bebre yet nyame ase a ye nante bebre because nyame ama baako is a seed that you are planted. Wo waso no mu sampare de wo pe bibie finyame but woko baby obi abon hu do wo church wo but almost all the time chida wanti the sofu bi wa ya beba ho no maybe say difo no say eno nso no eboa e ma dance e ba ntem because obu wo nso a oni bre obu okra na obetena difo anim at the end of the day no yama na kwankyere wi dance ya ba no o meka nhye nyame anim nyame na no so pa diverting e na baby na wodi ho dance at the end of the day ono so ko na bibia sesi no asa ba difo no eno so boa e ma nyame tirim problem because I was saying the difo no kire ye nsem na mu bi nsem ani minimum bia owo na ma me wo no ba besia kwa no so wo besia kwa but at the end of the day chide wanti the main ministry no follow but no church ndo oko until at the end of the day say we nya testimony a obakade ne sofo no wambon because na lont na fa akwa until chapu yi ba oko yi le ball oko yi mo dress no wa afa yi mo dress until oma manyame pedo ye no ontum fofe let us say if for natures enkomhye ne de ayi adwuma but ehwo dwuma no na members ne nge assignment na ka ho ene ye lazy wo ho omo nya assignment no you be go school ye mo assignment a wonye homework bi ani ho a wo ye bi tena ho wo gu so wote ho obi anim se wo top school international school pa but adam be twerɛ nsɔhwɛ ne yɛbobɔ firi kyira wo na be di first ti saa na abrabɔ ne tie saa na kristo som tie saa na nkɔmhyɛ tumi ne tie asɛm nyankrɔfo nyanyan emfa die nsɛm serious tie die sɛm na se yo hwɛ obi be tie die sɛm na se ebe farmer no simple na still rather hu kutam ebi ti say me ba Isaac friend Joseph nam ka kyerɛ sɛ wo uni Christmas no ha wo betu kwan oni passport fast no akɔ ye emergency passport no de abekyerɛ me wase masha asɛ me tu susu susu bɛn wase dem de beto take it masa nkofo bi abodam wo nkɔkyɛ wo wase mate nkomhyɛ na mahu so wahyɛ nkofo bi amana bam me so meyɛ ho bibi me hyase ayɛ nkomhyɛ no bibi ama bibi asi ampa sɛ ɔwɔke no simple nkomhyɛ ne bam pepepepe ampa so wani Christmas ni bi wɔ Ghana ha eti ya wonkofo bi a wote nkomhyɛ na onkonkoda onfo na ni nkoto akwankyerɛ ne nko aso Yesu na ma ni frani na akwankyerɛ okoye akwankyerɛ no wieye no menyi ni sɛ ni frani no koye no wɔyɛ n'adwene sɛ wɔde aba akɔwo wɔ n'ani so nka n'ani afira bepem sesei enkomhyɛ ba
na akwankyeraba wo ya akwankyere ni wia won so you have a role to play to maintain your prophecy, to write the vision down, then you keep on reading. Now wo meditate e wa asem na aba no wo meditate nyina den na wo ka kire wo kra wo pese wo kire wo kra say you are aware of what is about to happen. It won't so ye bibia fa ho. But this is the situation whereby and was a doctor Ojaba or shan come here one word. May the one word better life say Kim. Say ube tu kwan. One year passport yemfa light being tu kwan. Inti many baba mo so no. Obetena ha ba kokora. But enkomhye na mem. Enye sama hye nkomtro. Na emom die twasa wo de be ka me enkomhye no ho. Na enkomhye ne baba be ye bibi awo wo hye bremu no. Eno na ye hwehwe. Okay. Me maya me dia wie. Esther wo so na asem ne da. Na me dia me yedai me di wachi eti wo na asem ne da wo so na wo abodwe wai na me say som na me kote ahaban emra me kekere ma wo se ma wu jemu e wa wu case ha I'm sorry ma sani nyame adifo ene ne ba ne ka mo make sure say metu wana mo fan come share serious last 2 weeks obi ba ha prophet amma prophet or share prophet counseling but support or sponsor TV program ni bi okoye different more details about your life. Now, different catchers, a quantico for quanchera by Wupia was say a china doing timber. Shall you say? Oh, would ya Pomona Ufred Jabba? It china over that just one night. Over that them one just one night. Net china why wa quanchera wouldn't remember. It would be any public saying when you're serious. Ebina Edwan the deal on come show. Aye. Ebi na see Bible Jesus esa ni frafo 10 yare omokoye 9 na ma o say and he healed them until ba ko ne ba no busan say na nkono no e wo he. That is the question. And what was say and he made him whole. So that means you're complete. Enti akosi Gaia obeji nkomhye ma papa e bom pa e man mo de visa ne man. He should have come back for the whole thing to be complete. Yes, sir. Just like Jesus did here. Enti yama nkomhye. Yama details. Yama actions. Afi wo afi mu de na ese. E wo sa wo ye no. Uja ebegu aso ho no. Me say omutimi ye lazy na delay nkomhye no na delay nkomhye no ebetimi delay wo kan Bible no say na see ya hensa hinema oye nipa kese woni wuranim owani munyam ono so kra na urade nam gi Syria wo so nipa wei wo ye dommerima otumi ne ho nanso no yare kwata it is a Bible no ka so ye dommerima otumi ne ho a na che say ono ne life na kwete say ye papa Kennedy Japan so dem pa kire no ode ne ho bibia koyie ma no ene wo kohia wo difo upon ne see the order hu nyina no na nanso bi da na bra bom problem enti anya nanso na nko hwehwe odifo cha kwanda anko hwehwe odifo bi ohunu odifo so ya aboa hwehwe odifo ohunu odifo so ya azan enu nti ne yade ne de nikoduru ho no na odifo ne ma na kwanche se kwoto ho hwe nsuo ni mu wonim se wo ba no no de na kwanche ne nam wose na minim se wo de ne nsa besrasra me ho ne wo bokre baba shere baba wa anya ne santi wose wonko wohuro ne ho nsuo wose wonko na ni kurom na nsuo papa ye de ewo sometimes enkomhye betimi ato so but wo attitude that we show the agent enkomhye no kwa kire se enkomhye wei odifo no wa shatu yes sir that's it enkomhye ya shatu ogwa bi ni hey me ka kire lady bi say wo be hia broni na broni na wo be hia no sa broni no be forward the way to find wo broni ne be forward to kwan wonim say wo hia broni no wo social media woni broni di nkomo baako mienu miensa hey afeni phone ne kuta no what is say nwi bi na aba so se den yo ne yesi okofiri nwi e no mba ba twetwe woton ni phone no e no de akoto yam mpacho yam no internet ben na wo yam so aka de to bread in pancake internet ben e na wo yam so etimi no ka say enkomhye no wa distorting conscience wa toating enkomhye no ordinary actions na say eti adam mi hia no say mama enyo na mi hia won komse obehia bro o say papa mi hia no passe sia de lose contact na me say adai wa block e was it there be me use Android phone me use smartphone hey adai o say amaton
happen in your corner and I'm saying, when your police assembly, we could free on one and young could be a rig be in a coffin and some ban or toy, and a whap me hope him say, no, Miss Cassa can't wait. Would you mean, Cotofon for like, maybe some say, where's your brony nampa? Ama, baby, I want a casano. What cotton? Ama, who you so yam? The Ben on Nakasa. Na better on Nakasa. Yansa Yajuma. Winning. Yaya pension. The bet me a boa pame di for the Asumadri and Panse, young copper court. Now, young create a court. So, what the Assem who be Eddie do with you for be near the Woko. That's it. Yes, won't come. Yes, who be Bruni. Who use so smartphones where she Bruni, who need dim come up. Was it Bruni on any video call now? Who says, yeah, what on smartphone? Smartphone? What on? I got what to stupid phone. I must say, only Bruni no contact no, more loose. Men are masha come to an answer. No, one man come shanam. Eti papa say make papa prophet sakachos a shana ye wa kwanche na ni chine ya. Up to date on my. Wow. Up to date on my. Eti e china wo ba no betena di for name wa kwanchera. Brana de was saying na me bofo ni ye adwuma. Atwam. It was say members ne mamu bre. Eye izo. Members ne mamu bre. Members ne mamu bre. Wo be ma na kwanchera. So we bia koyesi koto we kofa we bra o de aba oboso mpae koyusu ni sei no ankasa koto bi aka ho na me say me baby o tie esisi a ni suban no wo be ma na kwanche so fa we ka we hu ye ni sei ye ni na sei o hwedin no so 7 days di yesu a no ato bi aka ho no wa ye ne be 21 days na we bed na yejuma se kom shara anya adwuma. Can you imagine? Enti me say asori manu menti nyoma bias. Etina aya na waja o papa de bia de dume bia na e powder kwanjiro ka kire ma. Mu hwe ni ma fa kombo ma ni ma nkogina okono so afa. Ai. Because we okoguru ka be ma. Oni ma say something. Oni say wanya kwanjiro ni ekoja no. Aso na kwanjiro so anya sa say you. Ya cho ma kwanjiro no aye different. Anka wu say nyankopon de adoma chedie bi de ache yen. Hai, enkom shetimi to from na bam entafo ema mienu kom. Yes. Me say who passport number? Why passport number o se penny? Why so die no o se kakra? Me say mon koto bag na mo hyehyɛ mo nneoma mu. Mo ho. Om koto bag ni wiye no. Na omo passport no de awuo kra no wakɔ renew passport no. Am mo koto bag show mo nneoma gum. Ekwape na omo hye process ase. Na omo ye. Omo te nkom hye no. Omo na so o. Omo ye ho adwuma. That's right. Omo to one day e shoke nkofo. Said the come shady kind of pepe. I know chess or many abre. Ya won't call for your mutia diffusama say. And you won't call for me so I say, oh, be a economy could be. Made a matter or shall come to so penwell to coin. But and yes, sanity. Yes, shall come to swa. Oh, what the own so be yes. One. Wo passport office be any heaven. When they trust or course your passport. Now we shall see a shall come to be so. Nanny Pacron your passport. Was in the birth set to cry winning baby at that. That means enkomsha no masha to egu eti asori manufacture omutemu say nyame guso kasa but answer the nyame be kasa akire wo no o kasa akire wo bia wo bue na so no ye city to say city yes na dia aforebo eti onipa bi anye city am awurade asem a I'm telling you say adifu dwuma no omunya ho faso abusiafo awurade kyira wo sani adifu ne ka no. And I'm going social media so and nam say one anye na enkomhye na amemu no mu twa yada pa wo e basa e no me baba wo so wo abusia ya nani ahombra na besramu anidie mu number na that screen ase no besra fa number no ye be bie phone lines atum besramu ahobrase mu momunti ne ye wa ha momunti na adifo ebie nsamani senya benya ho ntiase na wuwura nyame fie a umfa bibia agro obefa adifusam emu akwankyere emu nkomhye obefa ni serious number na that screen ase no fa number na mame nyabotre ye be bie phone lines na tum besra ofra low TV set no ahobrase mu one low TV set na oya wadin se utie wo ho a ye nte de wo beka ye sra mo ahobrase mu ti fa number no ebra ne so a ye twa ye ho aba
yɛba yɛbɛbie akonya no atom deɛ wonte aseɛ nsɛmbisa wopɛ sɛ wobisa wɔdiifoɔ the state seer ɛne apostle parker ɛne ne ho kani no mesrɛ wo yɛbɛbie atom deɛ wopɛ sɛ wobisa bia no akonya wɔ hɔ yɛnkɔmmra sesi a yɛba yɛbɛto adwumadi no so yɛnkɔmmra wei ɛyɛ Seer borehole. Seer borehole tie yɛka Seer borehole a ɛyɛ company a ɛbɛma nsuo afa baabi a nsuo no hyɛ bia wonya frɛ namba na ɛwɔ screen ha yɛbɛba ne aba bɛma wo nsuo machine we say the mono machine the whole Ghana ɛyɛ baako pɛ na ewura wɔ man ɛno nti baabi a wofie ne hyɛ bia wɔn so wɔn ntumi nyɛ nsuo machine we betumi afi nsuo ama ɛno nti sɛ wɔpɛ nsuo bi a ɛnyɛ baabi a sɛ Seer borehole yɛbɛma wo nsuo firi sɛ yɛnim sɛ water is life. They be a transformation house and yet transformation say you transform in park of the keke. Then you so Seer boreholes at the Isua Bremo. Isua Oba Betino machine need to be called 350 meters deep. Into the obedience in the Seer boreholes Bawa, so whatever Seer borehole is, water flows. So we should show you cheap fine. Now who Dr. Udaba Ubehuye. The telephone number 0244 166 797 020-816-4125. One to read one borehole machine now can once. The son am transfer ever. The first one now baba be and what present engineer or year machine what you may now say you go Ghana yeah machine and only the best and only first a year or my year at the Ghana has seen. Inti yɛyɛ deɛ no bɛtumi atu nsuo wɔ baabiaa onipa biaa wobɛfa namba no a wobɛfrɛ biaa yɛbɛba baabi a wo fie no hyɛ bi yɛbɛtu nsuo because wei no ɔsɛ machine wei no first time ever ebi ni Ghana ha saa machine wei no tu nsuo no yɛyɛ deɛ no ebi ni ha nti baabi a wobɛfrɛ yi biaa ne bɛba bɛma nsuo nyame ɔnhyɛ wo bia. God bless you so much for your hard work and I hope for sure that the rest of the machines will be coming. Seer borehole, wherever Seer borehole is, water flows. Hello guys, welcome to Mona Hair Empire GH Makola. At Mona Hair, we have all types of hair. We have Peruvian, and double drawn, bond straight, etc. I mean, it's a one-stop shop. When it comes to human hairs, we have, all types of names like Sunshine, 7-Star, Himalaya, Irum, Lucky Lady, Suku, etc. We do have all the 8 inches here. Yes, our mannequin heads, and a guhei, a mutantini theater, your pierceable, your naked bundles. Yes, how Selena here, Netinting, closure, fufu out of war. Just say, anyone nature will say, I say, we are by a honey boho, when you are the more I joy, you are all in. The Upese Umbra Muna here, Uju Mokola shopping morning, Peja when you see, I saw the Portugal, Ubehu new building, you were one of the second floor, one Mona Hair Empire GHL. Welcome to Mona Hair Empire GH. And you see some fun.
Okay, abusuafo awurade nhyira mo na awurade nyam kɛseɛ. Ye be biatum na onso no de wadwen kyerɛ ba. Na me pese me bisa one or two questions. Prophet. Enkom hye de awurade afam so hye bi. Na sese no ehu be hia sɛ wo hye nkom a wo de betu social media amamfo hunu de wo ye. Ehia. Okay. On say Yesu apenso no. Ente se ne. Yesu apenso mum ente se ne. Ente se ne. Won say Yesu apenso wose munko wiase amama mu nyina nkoka mensempa. Edu ba bia Yesu ankasa kora na wonya social media nka obeba. Yeah. Edu ba bo say, come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Mo amaso mo ne so abrem na mo ko mu buo mo fambra wo hunu se enye preaching no wo preach or ya advert. Or ya advert kire tumi awurade de ama no. Wase ye nso kane amfa nhye kodo ase na mu ye de sikane adua so na ahyeran amanipa nyina ye den ahu eye den na ye manipa a ewa akire ne hunu de Kristo tumi ye yen kan hye na ye mammo nsamfo ni momfo mo de mra social media enye hwehwani mu na mommo nkire de munyame tumi ye na ye nso ye nkire de nyankopon tumi ye mosi munyankopon no owo tumi Mose mabosom no omo wo power yanso ye ba be kire mu de wo ye nyankopon tumi ye na hwan na agi yasempa na die na nyame abasa wa maso hwan so na ada die nipa abasa na ada di wo ne so no momma yemfa ntodwa na yenhwe de na oni ani da so but enkom hye to no so ne hye brasesa obi tenchen a o se masum nyame ba ko we ya che de me kosum wa kure yasi amoa me ade na me nko Kristo nchen enu nti enye hwehwe animu na mom ye so kanya de sikane dua ne so na ahyerei ama obi ahu se titi nyankopon no Abraham nyankopon no oda ho ye adwuma woti ba bia wo se menti ase wonti ase sesei last time cry sofu bi cry live bi so na one ayi prophetess Linda okay aha de oba ha no wo so me de ma asori de me ya asori ya me mpese obi akora betwa na ko social media ohia ni bia ni ho a odiki ye bibia odiki ye dey we need them ohia ni diki ye dey ohia ni bia ni ho a unlock ne dan na dan unlock e den ne dem. If you know that God is using you so massively, adena wo so kane na de akwahye kodo ase. Yipie mo hunu nyame a wo som ne se ne tumi bro anto anyamade so ebro akonodi dia so ebro abosom ne nyina dia so na de Kristo betumi aye no bosom ntumi nye eno na be me yehunu se yes som nyame a wote ase wana ka kire wo se de nyankopon be ye no bosom betumi aye eno tie du ba bia ye pese ye demonstrate kire omo etie na no Elijah ka kire omo se monso mu nyankopon ne hwe na menso mi nyankopon ne hwe. It was a competition. It was a prophetic showdown. Opeso ochro mo se osum nyame a wote ase na ni nyankopon no ni deni asafo awurade hwe onipa bi a wo hwe me omofa hwe omutirim se enema bi omunu social media no ye de kire ye nyankopon ne bobre ye de kire si de wo som bofa ye de kire ni tumi a wo enkofo bia hu si de nyankopon tumi ene ni muduro tie just wo hunu se bibi koswa eye extraordinary. Nyame timi so ye nyame tumi ye enye hwehwe animu dabi me menhye nkom nye no nyame fa ma me ho enu ti na me ka kire nipa ma se me ye nipa na nyame adom na ayede ababa beto me so na me gina ba bia me demonstration. I am pointing Christ to people. I am pointing people to Christ. Enye hwehwe animu na Yesu apenso na social media wo ha ankam so obefa Twitter, Instagram, obefa social media ni nyina because wo gina ba bi sa I say, it was me for Samaria. It was me for Samaria. It was me for Samaria. What some na Kristo kan. And some Kristo kan cross and ye address ye beka bia. Kofo beka say ya hantan. Was me the dark bebu Jerusalem so die. Nam de nonsense. O say hey, akoya kan busu sem. O kan Bible ni wie pe. Was in commission fa me ho na abamu ne. O say wa kan busu sem. And some Kristo kan. O person wo kire nipa ma say. Okuta tumi. Ya den samba social media na ye twa nkom hye betu social media enhono mpai enyam fomso ni nyina we are preaching the gospel. Apostle o papa se ni nyina in the way of gospel. That's it. Simple. Me put there, me say, which social media is much bigger than the Bible.
which social media is much bigger than the Bible. What I'm trying to say is the Bible itself is a social media. Okay. Because all the things that the prophet did were written. Into a much roto. Adentia said the Beya Yensu Yabeba Behuse. Nyankopon bi wo ha tumi wo ni mu. Social media so ye bi so edaho. Enti social media no eya abakosem edaho. Enti Bible no so eya social media eya abakosem a edaho. Yemfa we nkorete nkofo. Eno nkyere se bibia na etwaba social media. A private matter is a private matter. That's it. And when it's time for private matter, you deal with it behind closed doors. Sure. Eti enya nneoma nyina Yesu kra no enya nneoma ni nyina no ma ne ba bonten edu ba bi no osa yade a Bible so timi fa nipa kro ni firi kro nim no de na kokro na ja no de na ko hye mantwa ba bi no osa ne yare o se ko enka nchiro bia wo wi so no waka nchiro se enka nchiro bia ena no akwala na na wawuo no wo wura dem hope no pam omo mo ho nyina o so obi ampie the Bible said he sacked them on pese wo bia be fa ni phone debi on pese obi be fa ni phone etwa no video no obi abeka say Yesu kra no da akwala no so no de nsa wo ne to na ababeda social media nti ya no de Yesu keep the secret ekwan ya Yesu fa so ma akwala no sorry ye no obi ani betem ne eye ni secret enti anya no nyina ne de ba bonten na mom de de papa bonten ye de be boost obi faith. I am proud to be a Christian. I am proud to be called a child of God. I am proud to be a Christian. Now I am proud to be the son of Dr. Ojaba. That's it. Edu baby amema omunkuru se Nyankopon ama yetumi. Say no adi ye no come share but say no almost say moko MTN office o. Ye ko MTN office. Moko MTN office o na moko gi details no. It is a doctor nipa don mebegu asori betimi akasa nipa 80 ho a. Papa what just say what to one am. Hwade emre bi na memfo aruplay da. Emre bi na memfo aruplay da no. Aruplay twam pe. Ubo se me kotokoto se enye bibia o eya na ye me se omo ko toilet e ba begu ma pampam nti na me kotokoto na me mfu aeroplane da enu ti na me jimi sa no na da me fu aeroplane na me hunu se san ye wo ba bia wutimi tena na wakwa akoshe wo no wa ye ho ye what pen am say hey prophet I go na wini mu a me to ask me ba na adofo asha se frefre hello me pacho Udi ne se na ka se free me pacho kasa kese ma me odifo ka tachie ni opempon bani. Okay me pacho nwere ni nkomo me pacho me chia papa oje so ene apostle paka. Okay enu me de papa said that me dey chale me so agni dey anu odi e de radiasi okay e de radiasi pa na dey program na anu odi program na e kama papa because enipa bebe ntin kom hyase di sene Nyankopon adom papa tinye ade ato a chekere kom hyase no menim se nipa bebe na ehwe ne ko social media no so me hwe nipa bebe na ehwe enti e de Nyankopon ase pa se ene awradi afa papa so mana a chekere kom hyase ne ehwe kom hyase wo adwuma ye e so koye wo ho enkom hyase na memu a wafa nko se odifo ne so odifo na hyase kom hyase tro but we die ite ye show bi nkomo a menim se onipa no akoye ho adwuma na bam wo hu se Nyankopon afodifo no so akasa mpa enti ye bompa ye wo mo so mo gi adifusem ni ene o mba gi adifusem adi because me ka cha one day bi papa she papa bi nkomo hini bi nkom she ba ne ba bi onimade na so papa yire kura ka she wo be Nyankopon bi kwa ma no be tu kwan akwa abuchiri na emu onyi ne hu free na fufu mo nko tara da fu bi moto achi enkom se no wagi bi wo ha o ba ko fie no ni wure ko fie o ko free ni wure ko fie nkom se no ana ko ye no pe no ko tena moto na achi enkom se ne enkom se ne to pepepe sa pepepe na ba mu nti ene ni wo tie sa nkom se ye adwuma yi obehu se yes adifudwuma Nyankopon kasa mo yada say ready shall na sha unkom na at the end of the day unkom share chi no akowu a wa wasemwa hello okay papa eti na wo kasa na bitwa na me kan sembe kura na o ya say no omo si MTN won say na me ka cho say won fo aeroplane da na o be ka so omo ko toilet e baba begu apampam isa na e yami o eti na edu ba bia na me say omo kwa na omo duru apu mu a omo bie na baba abegu punim
ekopem say me ankasa me fool bi. Eti ade bi wo ho a when you are ignorant you become a slave to it. Odi for me ba. Hello. 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 Mami udi ni sana ka se friend. Me de anti keke me kasa free dance man. Mami anwumre yetie o. Me pacho me mamu nyina do ene aduma pa. Ya jo so mami. Wo etoda na enkom hye wo hoi. Enipa bebre nti ase. Me nti ase a me wo nkonsem hu ne se. Bible can say be or say, though he slay me, he is still my God. Empo say Paul Nyankopon ma na hoode ma ne de adwuma bebre na mo Paul ye funu ka ba ko pe o kan wasama de Yesu ka kire ne say my grace is sufficient for you. And a Bible no so say and say though he slay me, he is still my God. Say nyame ko ahye won kom na se nkom hye na amamu a enu nkire se oye onye nyame nipa. Because nyame wo mre a ode ye bibia mo bia wa brapo yi mu. Ubetimi akopapa nim na wakoka kire ne se me pa kwantio me peye fuba me pewei nie nyame dia cha no na ode be ma wo no enu na som enu nkire se Nyankopon oni wo ana ne difo no oni tumi anyame dia ma na ode ye adwuma. Me maba papa nim 2 times me de me how na bae me pacha wo Nyankopon adom de me hwehwe no a me de bae no eno amemo na emu ade foforo mum ena Nyankopon ya adom ena me nsakai ene mayaresa. Okay, fawie mami mama. Enti ye nyina ye tie ana ye hwe no ye mfanya so de se Nyankopon ko nanim ana ko ne difo anim se wo pe bibi na de crop ten won sanka na enu ntese odifo no onye difo. Awurade nhyiraw onyame nhyiraw na onyame nya okese. Why? Ya da so no wadwe nkyire. Hello. Yes sir, me pacho di ni sana ka se free. Pacho me de Daniel me ka sa free kaswa. Anwumre ni nkomo. Pacho in read the person bisa simple question. Mr. O te osopo prophet be share on koma with time as we are discussing this evening. When we hear say that time no so outside from prophet na and I can see any other man of God. Sir, odifo bi share won kom na time on day. Me odifo bi share me kom that was 8 years ago. Time is so here no. Like me hwe na me hu no. Na person me because the woman here say chinchina me hu sa prophets no. Answer and the online na be mo a. Question am obane de ma no. Difo na share kom 8 years. 8 years time was already for na wo no. Eti ebasa onko baby foforo na say won train difo na. Ebasa ompe oso odifo foforo. Okay. Na onko nanim. Okay. Na ni nyina eye nyame baako. Ena eye adwuma. Eti so ope odifo foforo na okọ nanim a se enkwam hye na nipa ne hye no se wa monitorim na kan ye nko ade a okokoduru ha asem ni be pie wo ho. Okay. Just nipa kro no obo ni tirim obo ni sirem no ka asem bia na mmom se ya ade na nyame aka osa pie sofo foforo ho a the same thing be same pie. Okay. Hello. Mami we didn't say na ka say free. Pasha me didn't come question amastermind. Okay, you ready nkomo. E papa nyame hwa wanyemre. Amen. Then come on say papa. Come share say na ma cheche mo anadwo no. Anadwo no me so manya ntiase ewo. Nyankopon hira papa pa. Ba me dey anytime bia me hu papa bia no come share e de ba ma bra but ben say one word dey fi na no me ba na be nhira ama me ne wosuafo. And me catch papa say me about 2.5 years. Anytime you be hu papa bia no na me be ni age.
na n'ani agye na akola n'ani agye tese ohu papa wada ohu papa na obeka se yen so the station amano obia nhwe station bia apart from papa temene say ya akola no hu papa ohu adoma chede de wo papa enem se enadua manya konya afre papa e was student se ne nhira ebe time mechi o me 3 boys na kupon share papa o shira mame hello me pa cho dini say na ka se free hello papa eti plane no na plane nam soro sana ai eba sana se na me mfu bi da no na mka so mo ko toilet eba begu ya pampem kopim se me fu bi ena me hunu se san mo wo ba bia wutimi ko ye wo hu yi a entity megu fom eti nipa kro no se ena ye ko MTN office ho na mo ko gidini no eti hwan na ekwa register ne sim card a ode ne da ya wo so nra or be kwa register ye musa ohwe eti enkomhye no eye nyankopon trimupo dan ni trimupo adidi kire nipa wonim say enkomhye no ebi wo ho eye word of knowledge because we are serving all knowing God eti all knowing God ono densem a wo kura wonim kura okay yenso a woye nyankopon odan enioma wankasa wonim kususu adi eno ye the word of knowledge no wonim dia woye nene wonim dia woye nenra enti ode eno ba build the faith eti se bi one ye ka na say ye ka say ye bodin a omo say ye kwaje no MTN for na abrewa no so oni phone no so okay the osun da ye enra no so a ye ka ne da ye no so first the osun da memo ato hello yes sir but you didn't say na ka say free dear ata kwaju and meaning come wadaruma e say ya no na be say ba pelache ene da bila bili great boy ajalia oh my fans so ajani hey mama ajama shwa che papa sabe do TV ya ho eni Ese iko me bidala ba pa ka me wie na se de me de ka ba pa amba so afa Nanti uti se de ni aje asema ko so ka wonya kan masa ankofo film o ankofo film tim se ni aje wo ba so keke no ai hello Hello. Mami, we didn't say na ka say free. But me frère fi Chico Place, so me Priscilla. Okay, and raining come on. Me paso. En como na mood na me bisa senti pacho say ebia nyame say ebia obey mo aware na obe mo ayi say e what time I want to use the swans are bim. Nyame ehye no kom so obeware na o man time a was a time on swan sana bem and na se betimi abema sana time na so o she say wate nkom sha obi ahye ne time one said ye be ya end delay into one so new me twa so ye fa ho bia wonye okay ma me say what did you for catch no mo nimbre na esore waka na epempa ibobo na mo nimbre why Rade bemo waware na bem. Hello. Yabefa nipa ba akope na yede afrefo na siniama adifo no arape up. Hello. Hello. Iti prophet na just say enimu sa Dabi samoko MTN office. Eti na de ono so oni MTN so Abrewane. Okay, na broni no so ono so oni sim wo kroye mu so ya sha brofo nkom abroni na ono wo so ni simwa hello yes mami udini sana ka se free era jo we did the matter mania just matter for mania o peter of us me sia na ma fe no pa me person you no one mania je pa
That's a person is me. Oh, me, one, and many veg Japan. Oh. Some months we ending your bay. Sorry. Now, me, Papa, now it's me who say, oh, Papa, I don't know to say, me, bomb person, I mean, pass, I don't even do me. Oh, no, come and me, Japan. Oh, Prophet, what do you mean? One mine, Nippon, don't want Oh, do me. Meaning, Thursday and Friday, over life. A don't manage national. Nipa 6 point something. Nipa 6 point something about the goose. A doma. And yes, sir, Janaso. Janaso. Omonko. Janaso. And a traffic catch. What's sending message to a prophet? I almost send the penelco. Almost send the anelco. Baba, on my not what to the stand say they see and what do for I won't go with Judy. Yankopo use sad way the be filter and call for fake people be on woman. That's right. Enti meti sad we ase. Me den yami ase pa say e ba ne sa. Yes. I shall send a buy na you. Ye. Hey, yezo. Masa. Easy. Prophet wakun. Hey, yezo. Na yakura ni ejina chimisi mi ko yimiti. Before me yimiti ya me wan say akwa bi ti bechi on social media. No akopegu jabas one ma isi. Ko bi dia group again to make us akwa we work am. Yeah. I know na e be say Peter dia. Prophet wakun. Wakun. Na imagine say, we say obi a winning pass we use we picture dia any DP. Asem ba ya all of a sudden nipa kro na ye free ho. Oh. But nan say me hwa sa fe de omo yi picture ni free ho. Omo san de abeto ho. And I'm say hey nipa nwu. Abayi we bia me ma obi ye fasten wa hama no. Say me so da ye say wawu. Yeah. Na obi ye fasten man. Adana nipa ni break fasten na sa tam na so na asem na si. Me hwa se wakọ hye obi comment section. Ba hye na oba hye me ho no. Hey! Na me kokọ hye me hye videos ni bi. Me hye e kire na me say da bi me hye bi. Because e ye den wo mo a omo ba hye me no. Ombesan ba. Omo ba so ntimi pam omo. Just nyame am ahwe yie. Eti omo ba ntimi pam omo nti eni kwan se me kohwe kra. Ni nyina se me hwe me hu yie. Awe nipa ho. Apostle Paka, ye de na dwumadie ne ba na wie. Awurade afam so abie wo man na dwenem. Ye bre na ye be papa o last word ne chia nipa ba akumienu na. Me de meka ne se, say nsam ya ya kire me bebre. Edifo na bebre na so kra nim. Enu nti na me fa akwanya we so na me to nsafre obi a otie me we ye sofo a na we asorban so a boa sofo e 14th and 15th next week here, which is next week Friday and Saturday. Yeah, nipa kakra bi. Yeah. Me mpe nipa bebre. Because you need to be mentored. Ade bi o ha ye nim. And I always say if you are a son and if you don't know your father's house, you become an area boy. Enti see nyina say wonye eja. If you don't have a father, you cannot have feathers to fly. Ti Michelle Bian cry say o mani gidie mu enye den na onsume urade. And come she be aba wa brabom bia no make sure say conditions be o ho no you fulfill them. Michia Triumphant Fire Embassy fo nyina na mi hira mu. Mama the man ko Triumphanta ntino fanfanta cha. Also mama kind there prophecy it's a message to everybody nyame need to pause mo bia no your prayer topic nti if you are a child of God try to be a prayerful Christian and maso makato in the miche Triumphant Fire Embassy the ladies I greet them all. Okay amala so me pede me chia ho na owo takradi ntwaban takradi kojokomfo me chia ho nyina wana wo hyehyɛ ma ahoro ba nyina me chia ho nyina me chia ganafo nyina me chia ganafo me fant na kafo me chia oni pa bia on the 14th yeah me dientia me frɛ sons and daughters
me pese me nya sons and daughters in times like this. And when I'll be genuine sons. And I will say so no me more money free. Me tresi kakesi atoso because me ba be make sure say said ya me kwa bruchire ekọ na me komo obi mento me na me ko tue sika kese e kire a sign of said ya me value nipa no aha etiwe me tue sika kese atoso se nipa na ni abre oba na ma create platform ba akona do ma toso na ma kire wo mo ekwan ya wo mo mfa so I will see to it say their ministry is doing well. They are doing well in ministry. On the 14th, that is next week. It means you need pattern in pan kame pay. Men pay bebre. Na ma make sure say many be come man. Men pesa me wo bebre. Kakra na many akọ ho. Na obi pointing finger say Dr. Ojaba ne san ba akunie. We say yes. Or ye ministry pa with serious tough skin. Enuti na meton safre my sons and daughters. I was sa ahokyere brewi mamenka ne sa hit ni gina mu no akona obi nya loyal ones enya sa nkofo baba be gum patomo efan you Judas they will come to betray you enu timeton sa frɛ loyal sons and daughters of Dr. Ojaba. They should come in numbers and let's see what God has got us. UTV for Atomo for what you say Etiania or kwasi adawe ya kwasi adawe ya aduane no medin kan ko popo aduane ne dada medin kan popo na afi no mo ba be ya ba bonten ya na mpesa me kire omomo moti ase ese ye nyina ye nim aduane ye enye sie nim din kwa ye nim ye aduane asada no me ye no UTV no me ye ma father this ngina wo se jojo ana papa na ogira ho no manager na friend say hey miss Roger Kote, okay. Or show me din or say, hey, a Diana me yan or honor. Ebe pim say, Empress crowd, or the home. Or the home. It's a Diana me yan or UTV no. And in my UTV, you cook a Jumano, a team ye. Said Diana me attack that. I said Diana, one attack a crumb almost that. Now, me ye Diana, you know. Side Diana no Mudin now, watch it. I'm can't no moody, I'm can't no moody. May you butter rice. I was here for a radishamuna, a radiyamo cassia. Send ya da if you are the piano, you did defend the Jumadiba someone. And also, no, Yadiaba, Yabet Church, when Semo, and sorry, ma, Monsore Waka. Na Mufa need any Suronia on Popo, and someone come Shemu, Namuntu Wanamo, the one dance ye, a radidibama. A radin shroud. Na erade nya okese ya me ya doma ifia da na wotwe sene yes aba betina dwumadi so ya ba be somo na ya ba be kire nsemo a ekoso ye de erade asema ma dwena pa na dwene pa nhwe so ihira nkan sa waje bre na wahwe ye ensimu ye adumenti amen.